Kong la khat khan lai tarik filit thap vote มันต้อยบันติแทบโหวต election โลกสภา election MLA มันเตหอยเสีย pli filit thap vote kan khna ba ka surjungi ki pa riu lum kan sawa jam anong ba Delhi ละลอร์กรีอินเดียจงยีกับเฮกิจิงกะลาอายุเก่งใบนี้อีเวลานีอารงดกินอมิขมัดกินละมันวันระ ni we nong mi khma ru la ban wan ra bun ka jingkala to pe chene la da phi phi dei ne bam lit thap vote la da don si we ru bam lit thap vote ba da shikum ta kan sa khalam ka jing sun char pat ba te pat ba ba ro phila ya so tho am ba ka khat khin dai tarik upnai April arajar ar phosam ra laki apet กระเนียโนไอพิกจงอ่ะกว่าชโน tong shwa plus no tho am filit thap vote no am ta พอออยเก่งละมันจุดแบบพี่นี่แทบโหวตเนาะมันกัน Regarding the inquiry about the backing of HSPDP MLAs Shakliar Warjri and Methodius Dkhar for RDA's MP candidate Robertjune Kharjahrin in the upcoming Lok Sabha election, the HSPDP Youth Wing President Pynshai Dkhar emphasized that there has not been any adverse communication from the duo regarding the endorsement of the alliance's candidate for the Shillong Parliamentary seat. Addressing queries about HSPDP's endorsement of Robertjune Kharjahrin, Pynshai Dkhar affirmed that as members of the RDA, it is evident that HSPDP would stand behind its candidate. He concluded by urging for focus on the outcome of the MP election rather than entertaining trivial inquiries. Baik, syukur bentang tampung ni. Haduk mentah kasni ngatrai ngimpat semi kana unu ka statement nak kaliang jong i Pak Shakliar. Bari Pak Mithu ban ong ba ngimdan ya ka jingkersian yu Pak Robertjune. Tenre kum ka RDI ngelong kawai. Bat kalong ka parti ka balong disiplin. Bat ya ka bag ka isi kalara kile e katahi. Bat ka jing kanu ka jing ile kai ngidan laki jong strategi. Ka RDI ro kadon laki jong strategi te naik ke sini kata supaya bija ke result. Kata kali kalian jong ka HSPDP. Thank you.